Xoş gördük əziz və dəyərli izləyicilərim. 8 Avqust Gəncə şəhərində yerləşən 10X pub restoranında hər birinizin yolunu mən Aytaş Tovuzlu gözləyirəm. Çox maraqlı bir gün olacaq, gözəl konsertimiz baş tutacaq. Sizləri çox sevirəm. Gəncə şəhəri. Yaşım şarap olsa, gençliğim harap olsa, her günüm mezap olsa, yine seni seveceğim. Göz yaşım şarap olsa, gençliğim harap olsa, her günüm mezap olsa, yine seni seveceğim. Arım balım peteğim, canım çiçeğim, bilsem ki öleceğim, yine seni seveceğim. Arım balam bebeğim, gülüm canım çiçeğim, bilsem ki öleceğim,